Kanang cuento te cuenta garamusha que cuento gam cuenta con joven pa Biblia pit y que cuento gam cuenta con José historiante José pam papa ning karang huting karang Jacob y se Jacob pom amran karang 12 y se 12 pitam se último papuntan mankaj karang huting José. Entonces que Jacob huamran kunata achka animal nin captain michikachir nin kachina hirkachu. Y que achka animal nin ta cuidar nin achka mayor ka huamran kun captain se ishke menor ka hlan wahinchka kuna. Y pitanam José nin Jacob ayway wawi kunata visitamunki alimentum apapuy mikuyta alcanzamuy ropankuna imanosh kaykayan ayway rikaskamun wawkinis nin kachayana. Y chaykami wawkinkun charkuptin niyan ka José shamuykan soñador y kaygam allá papaninchik kuyashan payllat papaninchik kuyan payllat papaninchik allapa preferencian payllat allapa apoyan mientras noqanchikkunata mana ayudamanchikchu mana noqanchikkunata shumaq voluntadwanga rikamanchikchu nin yarpayaran wawkinkunata rikaskirnin. Y chaychawqa papanin allapa fallaykuna Jacob fallarnin nata wamrankunata chay 12 pita hukta maskuyana allapa José chaychu papanin allapa fallan. Y chaychu fallarnin José Jacob chayta rurayninpa wakinqa man allapa kolira charan papaninchik imanista payllat kuyanqa si llapanchik wamran kaykasha igual kuyamashway nisnin ahayaran y shongonkuna churiran odio chay wawkinkunapa. Y chaypitam siempre chiquiyaranlla papanin kuyaran Joséta pero wawkinkuna mana kuyaranchu wawkinkunaqa allapa ahanapayaran allapa kolirapayaran allapa rikayaq malpa wawkinkunata. Y chaypitanam que José se visita charkuptin niyan taga shamuykan papanchik kuyash wamran papaninchikpa favorito wamran kananga tagaytaqa imanota kashun nisnin yarpayaran. Y chayno kaykayaptinmi huk nin ari wawkinkuna kananpita papaninchik mana payllat kuyaykananpa mana kolirachimananpa mana payllata imataq rurapuykananpa mana rantipuykananpa mana qaraykananpa mejor taqayta wanuriykachishun nir ideyata quskin hukaq wawkinkunata. Y niptinna wakinna nin rasuis wanuskachi allim kanman nin. Y chayno discutir kaykayaptinna nin mejorqa ama wañuskachishunchu mejor kikillan ñakaypi wañukunanpaq qarpurikushun posuman nisninqa Joséta qarpurikuyan wawkinkuna. Y chayno qarpuskir kaykayaptinnam na chay jegarkayamun rantikuqkuna rantikuq negociantekuna chay negociantekuna rantikuqkuna charkuptinqa hukqa yarpaskin pero kanan chay Joséqa chay posuchu wanur ñakanqa y wañunqa imayras waray warantinchura wañunqasi ñakar wañunqa y chay wañuchinqanchikwan ñakar wañunqa imata hipinchikchu mejorqa tagay rantikuq chay negociantekunata mejor rantikurikushway nirninqa ideyata quskin wakinkaqta. Y chayno niptinna chay wakinqa rasyu allita niskamunki manam imata hipinchikchu wanur ñakanwan wañunqanwanqa mejorqa rantikurikushun tagaykunata nirnin hipiskayamuran. Y chay rantiq chay runakunaqa mana runa rantiqchu kayana sino que negociante huk negociankunawan purikuyana. Y chaypita nin rantikuskiyashayki que muchachuta nirninqa ofrecían chay negociantekunata niyaptin nin nayan kay jovinta rantikus noqanchikpita runa rantiqtaqa kanchik nirnin yarpachakuykan nin pero quizá kayqa valimashway hukla markaman chaskir Egiptoman aywaskir rantikuskishway. Y chay rantikuskishaqa kanan noqanchik 20 o 30 rantishun pero kanan kayta quizá como joven 17 años llara kayta rantikushun más doble o triple ganashun aún así nisninqa rantirikuyan chay José. Y chayta rantiskiyan apakuyan
y chayno rantikuskirnin apakuyan y chay apakuyan anchu chaskiyan Egipto markaman. Egiptoman chaskirnin niyan kananga kayta rantikurikushun mas hukla mas atkachuan nisninga rantikuskiana chay Potifar ningan runata huk ejército mandak runata Egipto markachu y chayna rantiskin Joseta chay Joseta Potifar rantiskirga wajinchu kachina chay pitanam que Potifar trabajachir llapan wajinchu kachina que Joseta jovin y así mas ya coger nin chay José chaychu kaykanganta así allapa alli turana allapa educado wamra kana educado runa kana y chaynopa alli confianza ganaran Potifarpit y chayno kaykaptinna na huk día pasaran que José nan Potifar warmin que José enamoraskin jovin enamoraskirninga nin acusan José mayman pachayman pintenta munaran jovin pero que joven allí wiñashkaran allí costumbre kunawan rurashkaran manchapakuran Dios pita y chayno paman llutalla ishkikaran su nima problema man y chayno kaykaptin así chayno kaskiptin warmi akusaskin mana chayman lograykurninga nin warmiga Joseta llullakurkurnin o llullukaqta willaskin que José que empleada apamunaykim nogata abusamash nogata namash ultra hamash nirnin llullakurkurnin warmita cuentaskin y chayno niskiptin Potifar kolirapita ahanaypita que Joseta preso kaykachiran Egipto markachu y chaychu preso kakuran años y así al final Dios ya bendición niman y allí ejemplo allí formación niman responsable kayninman huk día chay preso kangampita yargamuran y allí vida pakaran y chay partin llata willakaramo pero kay cuentugam allapa achka llapanta parlarga tiempo tam kita mashway pero leikuyan que siempre chay historiata chaygan parlaykan Génesis chu y mensaje chay cuentakamun achogam parlan de que huk papa ayka wamran kaptinsi igual wamranta kuyanman huk mama ayka wamran kaptinsi igual wamrantaga ayudanman igual mikunanta munanman igual vestikunanta munanman igual estudiananta munanman chaymi kay vida chay veces rikanchik runa wamranta prefieren paymi mas allish paymi mas yachan nisninga warmit karsi o llut karsi chaykaqtata mas prefieren kaymi kuyay wamra nirnin y chayta ruranqanwanmi wamrakuna chikinakuyman churan panintawan turinta wawqinchikatasi peleaman churanakachin que Jacob José wamranta ruranqanno